مہینے جو ادب و احترام کयो वेंदो आहे हिन महीने में प्यारा दोस्तो खटण जो भी है महीनो आहे हाराइण जो भी है महीनो आहे दुआ कबूलण जो भी है महीनो आहे दुआ रद्द करण जो भी है महीनो आहे जे करे हिन भलारे महीने में रही करे अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सां मोहब्बत कंदासीं रसूलुल्लाह ते घणे खां घणी कसरत सां सलात पढ़ंदासीं त महबूब उहा सलात तूं असांजी क़बूल कंदो ॿई जहान बेड़ा पार थी वेंदा। प्यारा दोस्तों हिन महीने में 21 तारीख तू असांजे मुर्शिद मौला अली मुश्किल कुशा असदुल्ला शेर खुदा जी शहादत थी आहे चओ सुभान अल्लाह। प्यारा दोस्तों हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हाणे के चवंदा त नबियन में पावर इहा आहे न के चवंदा नबियन में ताकत न आहे मदीने वारे साईं में पावर न आहे पर अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो त मुस्तफा जो शान सभिनि खां आला करे छॾियो आहे वरफ़अना लक ज़िक्रक मुंहिंजा महबूब मां रब तुंहिंजो ज़िक्र बुलंद करे छॾियो आहे। तो प्यारा दोस्तों हाणे जेके चवंदा मदीने वारे साईं में पावर न आहे महबूब में का ताकत न आहे यार महबूब असां जहिड़ो आहे अरे तुंहिंजो अक़ीदो आहे तुंहिंजो ईमान आहे ओ मुंहिंजा मिठा तूं त चवे थो त महबूब असां जहिड़ो आहे महबूब असां वांगुरु खाए पीए थो महबूब में का प्यारा दोस्तों का ताकत कोन्हे पर मां तोखे ॿुधायां महबूब त आला आहे पर महबूब जा ग़ुलाम उहे बि आला आहिनि चओ सुभान अल्लाह। महबूब जा अदना नौकर उहे भी आला है तू तो मुस्तफा जी तो गाल करे पर मुस्तफा जा गुलाम रब पाक उन्हनि खे अलाए केतिरो पावर अदा करे छॾियो आहे चओ सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा असदुल्ला शेर खुदा प्यारा दोस्तों काबतुल्लाह शरीफ में विलादत थी आहे मस्जिद शरीफ में शहादत थी आहे। हाणे मां तव्हां खां थो पुछां काबो पाक आहे या न काबो शरीफ पाक आ जा कोने पाक काबो शरीफ पाक आ भला मस्जिद अल्लाह जो घर आ उहा पाक आ जा न ॾाढा ॻाल्हायो पाक आ। हाणे प्यारा दोस्तों काबो भी अल्लाह जो घर पाक आ मस्जिद भी अल्लाह जो घर पाक आ वरी प्यारा दोस्तों मौला अली मुश्किल कुशा जी विलादत थी आ काबो भी पाक आ जंहिंमें काबे में प्यारा दोस्तों विलादत थी आ उहो विलादत वारो भी पाक मस्जिद भी पाक आ वरी जंहिंजी शहादत थी आहे मस्जिद में वो शहादत वारो ॾाढा त सुभान अल्लाह। मदीने वारे साईं फरमायो 5 तन पाक ये सब पाक आहिनि चओ सुभान अल्लाह। मदीने वारे साईं फरमायो त इमाम हाणे प्यारा दोस्तों काबे शरीफ छो त जेके प्यारा दोस्तों जंहिं जॻह ते औरत जो जन्म थींदो आहे यार उहा जॻह दरअसल नापाक हूंदी आहे पर मुंहिंजा मिठा जिते मौला अली मुश्किल कुशा जी विलादत थी आहे अल्लाह जी ज़ात जो कसबा हे पाकनि जा बि पाक आहिनि हिननि खे ग़लाज़त लॻंदी कोन्हे का प्यारा दोस्तों इन जे करे प्यारा दोस्तों इमाम अम्मा प्यारा दोस्तों फातिमा बिन असद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जी अम्मा काबे शरीफ के तवाफ करे रही है तवाफ कंदे कंदे जॾहिं हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जी विलादत जो टाइम थियो आहे अम्मा साईं सॼे निहारियो आहे खॿे निहारियो आहे का अमारत नज़र कोन आई काबो शरीफ प्यारा दोस्तों हाणे इंतज़ाम करे हो अम्मा हाणे इस्तक़बाल जे लाइ पंहिंजो दरवाज़ो खोलियां थो हाणे अंदरि काबे में दाख़िल थी पओ प्यारा दोस्तों अम्मा सां जॾहिं काबे जे दरवाज़े में नज़र कई काबे जो दरवाज़ो खुली वियो हाणे काबे जो दरवाज़ो खुलियो अम्मा सां अंदरि दाख़िल थी हाणे यार अम्मा सां अंदरि दाख़िल थी अम्मा सां फरमाई त मौला अली मुश्किल कुशा जी विलादत थी मूंखे का बि तकलीफ़ न आई आहे ॾाढा जो सुभान अल्लाह मूंखे का बि तकलीफ़ कोन आई हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जी विलादत थी अम्मा सां हथनि ते खयो बचड़ो त हसीना पर अखड़ियूं कोन थो खुले अम्मा सां ॾाढो खेॾाइण जी कोशिश कई जाॻाइण जी कोशिश कई हाणे बचड़ो जागे भी अथो साह भी आहे पर अखड़ियूं कोन था तवज्जा हे नुक़्तो पंहिंजे ज़हन में समाइजा पंहिंजे दिलो दिमाग़ में समाइजा त इंशाअल्लाह ॿई जहान बेड़ा पार थी वेंदा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा काबे में आया अखियूं कोन खुलिया अमर जी हज में आया अखियूं कोन
کھولیاؤں پیارا دوستو مائٹرن جی ہنج میں آیا اکھیوں کو کھولیاؤں ہکڑو ڈیئں گزری دیو بیو ڈیئں گزری دیو ٹریوں ڈیئں گزری دیو پان اکھیوں کو دا کھولن پیارا دوستو ٹرے ڈیئں محبوب کے ایک پیارا دوستو سفر دے ویل ہوتے نا ٹن ڈیئں کا بعد واپس جڑے آیا پان پیارا دوستو اچھی کرے مبارک نو چاچی سان اواں کے لکھ لکھ مبارک ہو جن بچڑے جو محبوب خیر مبارک ہو جے بچڑے محبوب بچڑو تو حسین جائے پر محبوب اردا تو محبوب نے فرمایا چھائے چاچی سان بدھا تو محبوب کے دی عرض کرے چاچی سان محبوب بچڑو تو حسین جائے پر ٹرے ڈیئں گزریا مجھے بچڑے اکھیوں کو نہ کھولی وائے ہانے نقطو بدھیا پو عمل کھاڑی آکے تے سبحان اللہ جو نارو ضرور بدھائے جو پیارا دوستو مدینے والے سائیں فرماؤ چاچی سان موکھے دے پیارا دوستو محبوب کریم دل پر حبیب حضرت مولا علی مشکل کشا کے پانچے حج میں کھڑوا اللہ جی ذات جو قسمہ کعبے میں آیا آنکھوں کو نے کھولاؤ امر جی حج میں آیا آنکھوں کو نے کھولاؤ مائٹر میں آیا آنکھوں کو نے کھولاؤ پر جدے رسول اللہ جی پیارا دوستو حج میں آیا محبوب نے ہتھڑن دے کھڑے تو حضرت مولا علی مشکل کشا جی پہری نظر مصطفیٰ دے چہرے دے آجا جو سبحان اللہ تیری نظر مصطفیٰ دے چہرے دے جر کعبے دے بھی شان آلائے امر جو شان بھی آلائے مائٹن دے حج میں بھی آنکھوں کو نہ کھولاؤ پر حضرت مولا علی مشکل کشا دی محبت ان سے کرے تو محبوب دے ہتھڑن دے آئے تو پہری نظر رسول اللہ دے چہرے دے چھوڑے آجا جو سبحان اللہ مجھا مٹھا شہادت تھی تبھی مسجد شریف میں پیارا دوستو وہ حضرت مولا علی مشکل کشا جو لگاتا تھا وہ جب نعرہ حیدر کا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا پان حضرت مولا علی مشکل کشا اوے اسد اللہ شیر خدا ہویا پیارا دوستو پان ہکڑے گھوڑے جر کے بتے پیر رکھدا اگا پیر کے بتے پیر کون پجدو قرآن پاک جو ختم پورو کرے چھڑیندا ڈاڈا ڈاڈا جو سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ حق چارے دستگیر دستگیر ڈاڈا جو سبحان اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا اسد اللہ شیر خدا ہکڑے دی مدینے والے سائیں فرمائے تو سونا حیدر جی مجھا محبوب قربان ہویا پڑھ فرمائے فلاڑو کم تو کریا حضرت مولا علی مشکل کشا اسد اللہ شیر خدا پڑھو نے کم سا حلیا جو ہے تو ٹوئے پر ہی نماز جو ٹائم تھو تو مدینے والے سے ٹوئے پر ہی نماز پڑھی پڑھی کرے دے ہی رہا حضرت مولا علی مشکل کشا کم ساویا کم کرے واپس موٹی آیا پان پیارا دوستو مدینے والے سائیں فرمایا او سونا حیدر جی مجھا محبوب حج ہنج عورتیں کر اج تو جی ہنج ہوندی ما رسول اللہ تو جی ہنج میں آرام کر ڈاڈا ڈاڈا جو سبحان اللہ یار جن جی حج میں کو حافظ ہوندو تا او خوش تھیندو کن جی حج میں مرشد سر رکھی سکندو تا او خوش تھیندو پر جن جی حج میں رسول اللہ نبی جو سردار ہو تو او کیڑے نہ خوش تھیندو جو سبحان اللہ وہ مدینے والے صاحب فرماتے سنا حیدر حج عورتیں کر تاج ماں نبی جو سردار تو ولی جو سردار ماں نبی جو سردار تجھے حج میں آج آرام کر دو مدینے والا صاحب آرام میں پہنچیا حضرت مولا علی مشکل کشا اسد اللہ شیخ خدا جی ہنجا مدینے والا صاحب نے سر مبارک رکھیوں آرام میں حضرت مولا علی مشکل کشا سجدے جو نہارو ٹرے پہری جو ٹائم سج وجہ تو لہدو تاندے پیارا دوستو سج صفا لہیو مغرب جو ٹائم تھیو حضرت مولا علی مشکل کشا جے اکھر ماں لڑک ہلی اکھر ماں جو لڑکا جو مصطفیٰ جے چہرے تے جو پانی آئے تو مصطفیٰ حیدر چھا گالا چھاجے کرے اکھر میں لڑک او سنا محبوبہ اما ٹرے پہری نماز پڑھی چکا ہے ماں ٹرے پہری نماز کون پڑھی مجھے نماز کرے قضا بھی کون تھیا او محبوبہ اما کے سجو علم مجھے نماز کرے قضا کون تھی اج مجھے نماز قضا تھی ویا تو مدینے والے سائی فرمایا او سنا حیدر شریعت میں جائز قضا نماز مانو پڑھی سکے تو ہانے قضا نماز کرے پڑھے
مدینے بارے سائی کے حضرت مولا علی مشکل کشا اسد اللہ شیر خدا دو عرض کرے سونا محبوبہ ہانے تو نبیین جو سردار موجودہ ماں ولیین جو سردار موجودہ ہانے تو نبیین جو سردار جو ہوندے بھی ماں مولا علی مشکل کشا قضا نماز پڑھائی ہے کدے کون تھی دو ڈاڈا جو سبحان اللہ ماں حیدر قضا نماز پڑھا یہ نہ تھی دو اج مصطفیٰ تجھے ہوندے ماں حیدر قضا نہ پڑھنو سا ادا نماز پڑھنو سا ڈاڈا جو سبحان اللہ ماں حیدر قضا نہ ادا پڑھنو مدینے والے سائی فرمائے تو انگل تو کرے مجھا محبوبہ تو سانگل نہ کرا سکتے جو کس سانگل ڈاڈا جو سبحان اللہ مدینے والے سائی فرمائے ٹھیک ہے پیارا دوستو پان محبوب مصطفیٰ ہر سجد لہی میں مدینے والے سائی سجدے جو نہارو سجدے آنکر جو اشارے کرے ہر کہتے ہیں تو مصطفیٰ میں تو پاور کونے مصطفیٰ میں کا طاقت نہ ہے پر میں تمہاں سے بتایا تو مصطفیٰ میں کیوں پاور ہے ہر مصطفیٰ پیارا دوستو سجدے نہارے کرے آنکر جو اشارے کرے پان فرماتا سجدے ڈاڈا سبحان اللہ جاؤ دل کے ٹھارے ہو انا مست تھی کرے سبحان اللہ جاؤ سجدے رب جو محبوب جو سجدے ڈٹھو تا آنگر جو اشارو پار میں سجدے مٹھے تھی پیارا 200 کتاب میں چدو 70,000 ملائکوں نے سجدے کے چھکیدان پر جڑے نے رسول اللہ دے آنگر جو اشارے تھے تو وہ لتھل سجدے مری او بھرے پیارا 200 لتھل سجدے او لہنا اوبھرن شروع تھو تو ملائک بھی نکدا دادن او مجھا رب کیڑو قانونا ہے تا سائن کیا رائے کہ یہ چھکے کرے ہیٹھ لاتو تجھے محبوب دے آنگر جو اشارے تھا تا سا بھی لڑکیا بنے ہوتا سجدے بھی متے دو جے ڈاڈا دل کے ٹھارے جو سبحان اللہ پیارا دوستو ہمیں ملائک بھی لڑکیا تھا سچ بھی متے دو جے ملائک بھی لڑکیا تھا جنا ہمیں سونا رب کیڑو قانون اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات ارشاد فرمائے تاج ماں پانجا قانون سدا مٹائے چھڈیا اج جيڪو انگل مصطفیٰ قلب محبوب جو انگل منی دو رہندو ہے ڈاڈا جو سبحان اللہ مصطفیٰ جيڪو انگل کدو ماں پنجے محبوب جو انگل موٹائندو سکون ماں پنجے انگل محبوب جو انگل پورو کندس پوچھے سج جو متھے تھو پیارا دوستو تو مدینے والے سائی فرمایا سونا حیدر سجدے نہار ڈاڈا سبحان اللہ جو چاہو حیدر قرار جو سجدے نہارو غلام نے سجدے نہارو سج متھے تھی آयो ہانے غلام بیا چون لگا او سنا حیدر تجھے کرے محبوب سج کے متھے کہوا ہانے جلدی کرے وضو کرے نماز پڑھی وٹ سونے حیدر قرار فرمان لگا ہانے جلدی کڑیا مصطفیٰ موجود ہے کا جلدی کو سے کا سبحان اللہ پان حضرت مولا علی مشکل کشا وضو فرمائے مزے سا وضو کرے پیارا دوستو پان وضو کرے نماز پڑھاؤ نماز پڑھی کرے پیارا دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم سلام جو پیارا دوستو ہی ورایو ہی جو ڈٹھو تو وری سج وری لہی ڈاڈا جو سبحان اللہ یہ دا محبوب جا پروانہ اول کھاڑیا آخر تائیں ہاتھ متے کرے سبحان اللہ چاہو تو ماتے نے تھا رات جا 11-12 تھا جن محبوب جا پروانہ نواب شاہ میں گئی کرے بڑی سستی داماد جما سبحان اللہ یہ کم دو نہ دو اول کھاڑی آخر تائیں سبے جا ہاتھ متے کرے سبحان اللہ جو جواب دے تو پیارا دوستو اتے کے عاشق رڑ گئی شیر بدھائی نمائی تا تجھی دل پیٹھانی بندی موکے جوان دی ضرورت گونے بندی پاڑے ڈاڈا جو سبحان اللہ ہنے عاشق وری ساتھ دے عاشق کلم کھائی چتو مصطفیٰ جو شان شان میں سجو قرآن شان میں سجو قرآن جو مصطفیٰ جو شان شان میں سجو قرآن شان میں سجو قرآن او جہنجی جھولیے میں چندروا جھلو لتل سج بھی آئے ہلو ڈاڈا سبحان اللہ جو ابھی
کھٹن دی رات اج بادر کت رات سبحان اللہ ہتے وجو ونے جنت میں وڑ پھڑنا بھی دا چو جہن جی جھولیے میں چنڈوا جھلو لتل سج بھی آئے ہلو لتل سج بھی آئے ہلو پتھرن بھی کلمہ پڑھو ورن مائی کے سجدو کرو جو مصطفیٰ جو شان 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 میں سجو قرآن وا جو مصطفیٰ جو شان 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 میں سجو قرآن شان میں سجو قرآن شان میں سجو قرآن ڈاڈا جو سبحان اللہ یہ کرم تو محبوب دعا محبوب جو غلام حضرت مولا علی مشکل کشا اللہ جی ذات جو قسمہ حضرت مولا علی مشکل کشا جو بچڑو پیرن جو پیر دل پر دستگیر ہے راجا جو سبحان اللہ ہکڑے نے پیرن جا پیر دستگیر وہ یار ماں جی پروگرام میں وینوا حافظ صاحب رکھا تے شہادت حضرت مولا علی مشکل کشا جیکو سو رمضان شریف کے بارے میں ختم القرآن کے بارے میں رکھا رمضان شریف کے موضوع ہے پر یار ماں جتنے بھی پانچے مرشد کی تعریف نہ کیا تو مکھے مزو سبحان اللہ سبحان اللہ یار نبی ملو محبوب ملو نبی جو سردار ملو ورے مرشد ملو پیرن جو پیر دستگیر تو وہ ولی جو سردار ملو ڈاڈا ڈاڈا تو سبحان اللہ چاہو نا پیرن جا پیر دل پر دستگیر پانچے آستانے مبارک دے بیٹھا ہے غلام دربار میں آیا سونا پیرن جا پیر دستگیر جی غلام چھا گالا سونا اج مہربانی کہو رمضان شریف جو مہینو اج رمضان جو روزو موٹ کھولن فرمایا پیرن جا پیر دستگیر تا فرمایا مرید تام تیار کرما دستگیر روزے تو وٹ کھولی دوستا غلام بھائیو تام تیار کرانے لگو وری بیو غلام آئو سائی مہربانی کیوں قبلہ روزو موٹ حلی کھولو پانا ان کے بھی فرمایا تو بھی بندو بست کر ماں مرشد دستگیر تو وٹ روزو کھولی دوستا وری تاں دے پیارا دوستو ٹریو دربار میں آئو او سنا پیرن جا پیر دستگیر اج مہربانی کرے روزو موٹ کھولو پانا ان کے بھی فرمایا تو بندو بست کر ماں پیرن جو پیر دستگیر تو وٹ روزو کھولی دوستا ہکڑو ماں مرید آیا غلام آیا ان کے بھی حکم فرمایا مریدو آیا ٹھو آیا 11 اچیجا 22 اچیجا 33 اچیجا تات 40 غلام دستگیر جی دربار میں موجود تھا گھڑا غلام ہویا 40 گھڑا 40 غلام ہکڑو ॿियो टियों चौथों पंजो प्यारा दोस्तों हलंदा विया غلامن کے پان فرمائندا ویا ہر کو پنهंجے گھر میں تام تیار کرائے ماں پیرن جو پیر دستگیر تمام وٽ روزو کھوليندس هاڻي جيڪي غلام گڏ ويٺا اهي حيران نہ دل نہ ٹھارے نوا پیارن دل نہ ٹھارے ماں خان پمپ تے پروگرام کے تو انہن بھی دل ٹھاری ہانے نو پیارا دوست جام صاحب میں پروگرام کریا ہوا تو انہن جی سبحان اللہ تما کا ودی کوئی اوے بھی تو وانگرا پر تما جی سبحان اللہ ڈھریا ہانے محمد وقار آیو ہنے سبحان اللہ ڈاڈا ڈاڈا سبحان اللہ جاؤ پیارا دوستو اللہ تعالیٰ دے عشق کے سلامت رہے یار رات دے پارے دے کوئی ایک تائیں وہدو کرے پر اللہ تعالیٰ دے عشق کے سلامت رکھے جو ہماری محبت محبوب دے بچڑن دا